Dobrodošli u novu epizodu neobičnog kanala. Kao što možete pretpostaviti, epizoda je posvećena šahu. Radni naslov ove epizode je Večna igra zvana šah. Za početak, jedan mali istorijet prema Wikipediji. Šah je sportska igra na ploči tabli za dva igrača. Reč potiče od persijske reči šah, piše se shah, koja znači kralj. Ne postoje pouzdani podaci o postanku šaha. Najverovatnije da se pojavio pre više od 2000 godina. Prilikom arheoloških iskopavanja u Uzbekistanu nađene su dve figurice od slonovače koje pripadaju periodu vladavine cara Huiške. To je 2. vek. Stručnjaci smatraju da su to šahovske figurice. U 5. veku nastala je u Indiji posebna vrsta vojne igre na drvenoj ploči, čaturanga, što znači četvorodeoni, značenje čaturanga. Čaturanga je kao daleki predak današnjeg šaha bila igra koja je odražavala sastav i poredak tadašnje indijske vojske, koje su sačinjavala 4 roda: pešadija, konjica, slonovi i borna kola, a u sredini su se nalazili Radža, kralj, i njegov savjetnik Mantrin, današnja figura kraljice ili dame. Kretanje figura određivalo se bacanjem kocke. Igru su u 6. veku prihvatili Persijanci, nazvavši je čatrang, a od njih u 7. veku Arapi su je preuzeli osvajanjem Irana. Tokom 2 naredna veka bila je veoma popularna u arapskim zemljama. Održavani su mečevi između najboljih igrača. Proučena su moguća otvaranja zvana tabije i sastavljeni su prvi problemi otvaranja zvani mansube. Kalif Harun al-Rašid je poslao krajem 8. veka francuskom vladaru Karlu Velikom na poklon šaha od slonove kosti. U 9. veku Arapi su je pod imenom šatranč preneli u Španiju. Šatranč predstavlja viši oblik čaturange. Ishod borbe više ne određuje slučaj, to je bacanje kockice, već logika i snalažljivost igrača. Igra postiže veliku popularnost i širi se po evropskim zemljama sve do današnjeg Islanda. U Evropi je šah usavršen uvođenjem rokade i povećanjem dejstva kraljice i lovca. Kod Arapa je kraljica mogla ići samo po jedno polje ukosova, a lovac je mogao da skače ukosom na svako 3. polje. I pošto je teško bilo izvesti mat, postojala su 2 načina da se pobedi: usamljivanjem protivničkog kralja i patom koji se računao kao pobeda za patiranu stranu. Sa reformom su ukinuta ova 2 načina pobede. Usavršavanjem odredne čaturange igra je poprimala današnji oblik. Može se reći da je šah nastao ovako kakvim ga poznajemo u 15. veku, kada se krajem 15. veka 1497. godine pojavilo prvo štampano delo o šahu koje je napisao španski šah iz Lucena. Njegovo delo su nastavili u 16. i 17. veku Španac Rui Lopez i Italijani Polerio i Greco, sve dok u 18. veku francuski šahovski majstor Philidor delom analiza šahovske igre nije postavio temelje savremene šahovske teorije. Ima i primjer da, recimo, jedan francuski kralj Louis IX nije baš najbolje razumeo ovu igru, te je izdao specijalni edikt koji je zabranjivao igranje šaha. Znači, Louis IX je bio mrzitelj šaha. Svetski zvanični šampioni, sad ćemo nas upoznati sa svim svetskim zvaničnim šampionima u istoriji ove igre. Do dana današnjeg počinjemo sa Williamom Steinicom, Austrijanac koji je posle postao Amerikanac. Vladao je šahom od 1886. do 1894. Njega na tronu nasleđuje Emanuel Lasker, Nemačka. To je najduža vladavina, od 1894. do 1221. 27 godina. Laskera nasleđuje legendarni Kubanac Jose Raul Capablanca od 21. do 27. Capablanca nasleđuje Aleksandar Oljehин,
Ruskoj postaje Francuz nakon Ruske revolucije, to je bolševičke revolucije. I on je šampion sveta od 27. do 35. kada ga pobeđuje Max Eve, Holanđanin. Holanđanina pobeđuje 37. ponovo Aljechin, koji je zvanično svetski šampion sve do 46. A prvi posleratni šampion posle drugog svjetskog rata postaje igrač Sovjetskog saveza Mihail Botvinnik. On vlada od 48. do 57. kada ga pobeđuje Vasilij Smislov, također Sovjet, koga ponovo 58. pobeđuje Botvinnik i Botvinnik biva svetski šampion sve do 60. kada ga pobeđuje Mihail Tal, koga ponovo 61. pobeđuje Botvinnik, a Botvinnika konačno sa trona najboljih igrača sveta skida Tigran Petrosjan, Jermenaca, tadašnji Sovjet, koji vlada od 63. do 69. kada ga pobeđuje također Sovjet Boris Spasskij. I napokon nekog Sovjeta skida sa trona, znači Spasskog, 72. Robert Bobby Fischer, za mnoge najupečatljivija ličnost šaha, najspecifičniji čovjek u istoriji šaha. On 75. odbija da igra protiv Karpova jer mu nisu ispunjeni zahtjevi, priča se da ih je bilo oko 60-ak. I FIDA, znači, proglašava Anatolija Karpova za svetskog prvaka 75. i on vlada do 85. kada ga pobeđuje Garry Kasparov, također jedna od legendi ove igre. Garry Kasparov brani FIDE titulu sve do 93. kada osniva svoju profesionalnu šahovsku asocijaciju, znači napušta FIDU i postaje svetski šampion u klasičnom šahu, a FIDA Karpovu vraća titulu koji vlada do 99. kada je gubio od Aleksandra Halifmana, Rusa. Njega nasleđuje 2000. Vishwanathan Anand i on je svetski prvak sve do 2002. Kada svetski prvak postaje Ruslan Ponomariov, Ukrajinac, do 2004. 2004. nasleđuje ga Rustam Kasimdžanov, Uzbekistanac. Njegova pojava trajala sve do 2005. kada stupa na scenu Bugarin Veselin Topalov. I on zajedno sa Vladimirom Kramnikom igra meč za ujedinjenje svetskog šampiona u klasičnom šahu po profesionalnoj šahovskoj asocijaciji i zajedno sa FIDInom titulom za svetskog zvaničnog šampiona. U tom meču Vladimir Kramnik pobeđuje i postaje ujedinjeni svetski šampion, to je ponovo svetski zvanični šampion 2006. Inače, on je od 2000. do 2006. bio šampion u profesionalnoj šahovskoj asocijaciji. Znači, tada je nasledio Garry Kasparova i to titul. Vladimir Kramnik. Njega je 2007. zamenio na mestu najboljeg na svetu, veliki svetskog zvaničnog šampiona, ponovo Vishwanathan Anand. I Indijac je bio šampion sve do 2030. i pojave Magnusa Carlsena, Norvežana, koji je šampion od 2013. do dana današnjeg. Kod žena imamo sledeće svetske zvanične šampionke. Počinjem sa Vera Menchik, Velika Britanija, 27. do 44. To bi bila neka najduža vladavina, 17 godina. Prva šampionka posle drugog svjetskog rata je Ljudmila Rudenko, Sovjetski savez od 50. do 53. Nju pobeđuje Elizaveta Bikova, vlada od 53. do 56. a 56. Olga Rubcova, također Sovjetski savez postala prvakinja. 58. ponovo Elizaveta Bikova do 62. kada se pojavljuje Nona Gaprindašvili, Gruzika, danas bila bi Gruzika, nekada Sovjetski savez, i ona vlada
do 78. što je najduže vladavina posle Drugog svjetskog rata, nasleđuje Maja Čiburdanidze, zemljakinja Gruzika, tada Sovjetski savez. I te 91. pojavlja se Jung Si, kineskinja, pobeđuje i biva prvakinja sveta sve do 96. i pojave Žuže Polgar, Mađarice, koja vlada do 99. kada ponovo Jung Si postaje prvakinja. A 2001. Chen Tzu nasleđuje Jung Si i vlada do 2004. Onda na scenu stupa Antoneta Stefanova, Bugarkinja, od 2004. do 2006. 2006. ponovo Kina dobija šampionku Ju Hua-Su, koja vlada do 2008. kada na tron dolazi Aleksandra Kostenjuk, Ruskinja, sve do 2010. Tada ponovo kineskinja, ovaj put Yi Fanghu, postaje prvakinja i vlada do 2012. Nju zamenjuje Ana Ušenjina, Ukrajinka, od 2012. do 2013. 2013. se na tron ponovo vraća Yi Fanghu. A 2015. pobeđuje druga Ukrajinka, Marija Muzičuk, koju 2016. ponovo pobeđuje kineskinja Yi Fanghu. A nju na tronu zamenjuje zemljakinja Zhong Yi Tan 2017. Zhong Yi Tan takođe zamenjuje zemljakinja Wen Junju 2018. koja je do dana današnjeg šampionka sveta. Trenutno top 5 šahista sveta: Magnus Carlsen, Norveška, rating 2863, a 2882 je najrating svih vremena koji takođe drži Magnus Carlsen. Drugi je Fabiano Caruana, Sjedinjene države sa ratingom 2835. Treći je Liren Ding, rating 2791, a četvrti je Jan Nepomniachtchi, Rus, sa ratingom 2784. Peto mesto Maxim Vachier-Lagrave, Francuz, sa ratingom 2778. Trenutno top 5 šahista sveta. Prvo mesto šahiskinja, sveta. Prvo mesto je kineskinja Yi Fanghu, rating 2658. Pa svetska šampionka Wen Junju, trenutna kineskinja sa ratingom 2571. Treće mesto Ana Muzičuk, nekada je bila šampionka Ukrajina, rating 2564. Četvrta Katerina Langno, Ruskinja, sa ratingom 2556. I peta je takođe nekadašnja šampionka sveta Aleksandra Kostenjuk, Ruskinja, sa ratingom 2555. Naši najpoznatiji šahisti: Svetozar Gligorić, Ljubomir Ljubović, Bora Ivko, Branko Damjanović, Dragoljub Velimirović, Bora Kostić, poznat kao fudbaler, Dimitrije Bjelica, poznat i kao šahovski publicista, i tako dalje. Neke naše najpoznatije šahistkinje: Alisa Marić, Nataša Bojković, Milka Lazarević, Marija Nađ, Verica Nedeljković, Marija Manakova, Ruskinja, koja je igrala i za Srbiju, i tako dalje. Trenutno top 5 srpskih šahista: Robert Markuš, broj 1, sa ratingom 2625. Drugo mesto Velimir Ilić sa ratingom 2607. Treći je Aleksandar Indžić sa ratingom 2604, a četvrto mesto drži Ivan Ivanišević sa ratingom 2599. Peti je Bojan Vučković sa ratingom 2559. Trenutno top 5 srpskih šahistkinja. Za sada ubeduje najbolje Teodora Injac sa ratingom 2407. Druga je Jovana Raport sa ratingom 2299, a treća Marija Rakić-Vulićević sa ratingom 2294, četvrta Anđelija Stojanović, rating 2277, i peto mesto Jovana Jerić sa ratingom 2278. Ovi rejtinzi trenutni su preuzeti sa Wikipedije. A za kraj partija koji su odigrali Bobby Fischer i Boris Spassky na Svetom Stefanu 1992. za nezvaničnu titulu šampiona sveta, to jest za ono neodigrano iz 1975. kada šampion postaje Anatoli Karpov, pobediš iz Spassky. Znači,
Boris Spassky, Robert Bobby Fischer, 1992. Sveti Stefan. Fischer pobeđuje sa 10-5 uz 15 premija, a mi smo izabrali jednu partiju. Spassky ima bele figure, Fischer je crni, igrali su Benonijevu odbranu, Chromatica sistem. Spassky započinje sa D4. Fischer igra skakač F6. Spassky nastavlja sa C4, a Fischer odigrava pešaka na C5 na D5. Fischer igra pešaka na D6. Skakač C3 je sljedeći potez Borisa Spasskog. Fischer odgovara sa pešak G6. Na E4 Borisa Spasskog, Fischer igra lovac G7 na lovac G5. Bobby Fischer odigrao H6 napad na lovca. Spassky povlači na H4. Fischer napada i dalje sa pešacima ili ti pijunima. Spassky povlači lovca na sigurno polje G3, a Fischer odigrava damu na A5. Lovac D3 je sljedeći potez Spasskog, a skakač jede na E4. Potez Bobija Fischera i žrtva figura. Lovac jede na E4. Boris Spassky. Lovac jede na C3 i daje šah. Potez Bobby Fischer. 11. potez Borisa Spasskog je da B jede na C3. A dama jede pešaka na C3, daje šah, šuh. Znači varijanta šah, šuh. Šah je napad na kralja, šuh je napad na topa, a šeh bi bio napad na kraljicu. Spassky na ovaj šah odigrava kralj F1, Bobby Fischer igra F5. Na top C1 i napad na damu, Bobby Fischer odigrava damu na F6. H4 je sljedeći potez Borisa Spasskog. G4 sljedeći potez Bobija Fischera. Lovac D3. F4 potez Bobija Fischera. Skakač E2. Ovaj potez je dobio upitnik, što znači loš potez Spassky. Bobby Fischer jede na G3. Spassky to uzima skakača. Top ide na F8. Bobby Fischer na top C2, novi potez sa upitnikom ili ti loš potez Borisa Spasskog. Fischer odigrava skakača na D7. A dama Borisa Spasskog zauzima pešaka na G4. Zauzima polje G4 i uzima pešaka. Skakač E5 je novi potez Bobija Fischer. Dama je napadnuta i ide, znači to bi bio šeh i dama dolazi na E4. Lovac stiže na D7. Kralj odlazi na G1, a Bobby Fischer odigrava veliku rokadu. Evo primjera velike rokade.
Znači, kralj dolazi na lovčevo mjesto, a top na damino. U maloj rokadi top dolazi na lovčevo mjesto, kralj na skakačevo. Lovac F1 je naredni potez Borisa Spasskog, a Bobby Fischer odgovara sa top G8. F4, potez Spasskog, a skakač jede na C4, potez Bobija Fischera. Skakač H5, napad na kraljicu, potez Spasskog, dama F7, Bobby Fischer igra. Dama jede na C4, a Fischer jede skakača, također belog na H5, ovo je bila razmjena skakača preko dama. I sada novi pogrešni potez, odnosno potez s upitnikom Borisa Spasskog, top B2, top G3 je potez Bobija Fischera. Sljedeći potez lovac E2, Boris Spasski, dama F7, Bobby Fischer. Lovac F3, top sa D na G8, znači dupliranje topova od strane Bobija Fischera. Dama B3, novi potez sa upitnikom i greška Spasskog, znači Spasski je poprilično grešio, odigravao zapravo krive poteze. Na ovaj potez dama B3, Bobby Fischer igra D6. Na dama E3, Bobby Fischer odigrao damu na F6. Spasski odigrao topa na E2. A Bobby Fischer igra lovac na B5. Top D2. Spasski se traži sa ovim topom, gdje da ga stavi. Beži od lovca Bobija Fischera. Bobby Fischer igra E5. Znači pion za dva polja u ampasanu je. I Boris Spasski to koristi i uzima pešaka Bobija Fischera na E6 ampasan. Taj potez je također obeležen sa upitnikom kao greška, jer crni odigrava lovac C6. Beli to ne uzima naravno zbog gubitka kraljice. Odigrava kralj F1 i na uzimanje lovac F3. Na ovo uzimanje lovca od strane belog lovca, od strane belog lovca Bobby Fischera, Boris Spasski je predao. Dalje bi išlo da recimo Spasski uzima na F3, dama A1 šah, na kraj E2, dama uzima na A1, na E7, kralj D7, na recimo kraljica B3, ide šah.
top na G2 daje šah. I onda crni polako ulazi u gubitničku poziciju. Da ne kažemo koja bi bila krunisana vjerojatno nekim matom od strane Bobby Fischera. Eto, to je bila jedna od partija na Svetom Stefanu 1992. između tada već malo ostarjelih, odnosno sredovečnih Borisa Spasskog i Roberta Bobby Fischera. Čoveka koji je pobedio 20 turnira za redom. Čoveka zbog te svoje osobenosti, čoveka koji je hteo da promeni šah, izmislio čak neku svoju varijantu smatrajući da ovaj šah koji poznajemo postaje po njemu prevaziđen. Da zamislite dok je on otišao što se šaha tiče. I završio je taj svoj ekscentričan pogled na šah i život 2008. na Islandu, pošto je zauvek napustio SAD. Živeo u Japanu. To je bila sudbina Roberta Bobby Fischera, najekscentričnije šahovske figure u istoriji. A recimo za najboljih svih vremena pod mnogima se bore današnji Magnus Carlsen i Garry Kasparov. To bi bilo ta rating titula. Kao u tenisu, ko je osvojio najviše, ko je najveći, Nadal, Federer ili Djokovic, tako i šahu. Magnus Carlsen i Garry Kasparov, a eto za neke je to Robert Bobby Fischer, kao najekscentričnija pojava u istoriji. Za kraj spomenut ćemo za početnike kako idu figure, znači pešak ili ti pion ide samo napred za jedno polje, a u početnom potezu, odnosno kada započinje igru pion, može ići za dva polja. Skakač ili ti konj ide u latinično slovo L ili ćirilično G. Znači, tri polja i onda levo ili desno u latinično slovo L ili ćirilično G. Lovac samo dijagonalno, crni po crnim poljima, a beli po belim poljima, nema preskakanja figura i dijagonalno on može da uzima lovac. Šta još imamo? Topa. Top ide vodoravno i okomito. Vodoravno i okomito. Naravno po čistim poljima također nema preskakanja figura. Samo privilegiju preskakanja ima skakač ili ti konj. Zato je nazvan naravno skakač. I najjača figura u šahu, dama, ona može u svim pravcima kretanja, sem skakača na pravcu kretanja. A kralj je simbol ove igre. Ako padne kralj, to znači da je izgubljena partija, da je doživljen mat. A kralj može da se kreće za jedno polje u svim pravcima. To je neka analiza za početnika kretanja figura.
Inače, ko započne da se zanima sa šahom, to je dobra i korisna zanimacija, razvija maštu kod deteta i često se zavoli ova igra i prati čovjeka ceo život. Moja malenkost je sanjala da osnuje šahovski klub. Da li će se taj san ostvariti, vidjet ćemo još ima života. Iako su, naravno, ova vremena smutna. Ali šah je sve više prisutan. Online ima mnogo sajtova za online igru. No, jedan je naravno doživljaj kada imate protivnika naspram sebe i povlačite svojom rukom figure i poteza. U jednoj prethodnih epizoda predočili smo kako je Winston Groom opisao kako njegov glavni junak Forrest Gump pobeđuje na duhovit način u šahovskoj partiji. Znači, i u delu Winstona Grooma, Forrest Gump, opisana je šahovska partija. Tada je Forrest Gump pobedio poštenog Ivana, ali to je fikcija romana i fikcija Piščeva, fikcija Winstona Grooma. Za kraj jedna divna misao o šahu koju je izrekao François Voltaire. François Marie Arouet, poznat pod književnim pseudonimom Voltaire. Bio je francuski filozof, književnik, historičar iz epohe prosvetiteljstva, čiji je bio najznačajniji predstavnik. Živeo od 1624. do 1778. Eto do francuske revolucije. On je sledeće rekao za šah i o šahu. Šah je igra koja čini čast ljudskom umu. Zaista predivna misao. I sa tom mišlju završavamo ovu epizodu. Nadamo se da će nekoga ova epizoda inspirisati da možda nauči šah, a nekoga da odigra danas poneku šahovsku partiju. Kao što su to činili pre tačno 20 godina od Svetom Stefanom, Boris Spassky i Robert Bobby Fischer. Poštovaoci neobičnog kanala, želimo vam, iako je kišni vikend, želimo vam dobro raspoloženje, sa svojim mislima, sa svojim pozitivnim mislima, otiđite negde u neki svet koji nema veze sa svakodnevicom i aktualnostima. Doviđenja do sledeće epizode. Svako dobro. Želim vam autor ove epizode i neobičnog kanala, Malenkost Kukić Bojan. Ljudi, vidimo se u nekoj sledećoj epizodi. Ćao, ostajte mi dobro, više nego dobro, čak što više, odlično. Doviđenja.